I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u specijal za 1000 subscribera. Ljudi, prije svega hvala vam puno što podržavate ovaj kanal i stvarno za kratko vrijeme smo došli do 1000 subscribera. Da ja puno ne dužim, znači sve znate, sam vam zahvalan i sve, tako da idemo na pitanje, uživajte. Mafijaš iz sela, kad će facecam i da li ćeš snimati sam? Facecam, čisto sumnjam da će biti još dugo, tako da ono, a što se tiče sam pa možda otvorim neki kanal koji ću snimati gameplay, tako da vidjet ćemo. Marko Janković, koliko imaš godina? Dakle, imam 17 godina, dolazim iz Crne Gore, tačnije iz Nikšića. Strale car, koliko imaš godina, kako se zoveš, da li ćeš stvariti neki drugi kanal za gameplay? Sve sam već odgovorio. Miloš Marinković, zašto nikada ne pokazuješ lice u klipovima i da li se zadovoljan brojem pratilaca? Licem sam želio prikažem, eto ima neke svoje razloge, što se tiče pratilaca, naravno sam zadovoljan. Kung Fu Pass, koji editor koristiš? Koristim Camtasia Studio 8. Onda neki klošar s YouTube-a. S kojim YouTuber mi volio se zamijeniš na jedan dan? Može poz, naravno veliki pozdrav za nekog klošara. Volio se zamijenim sa PewDiePie-om, možda ok. Top 10. Kako praviš thumbnail, kako snimaš svoj glas, preko čega? Thumbnaile pravim preko Photoshopa, a glas snimam preko telefona. Diamond, da li će biti nešto vezano za uklonite kuće, još neki fakt o nečemu što si poželio, inače dobijaš sub. Vjerovatno će biti nešto za uklonite kuće i tako to. Vaid Balaži, pitanje omiljena igrica, trenutno Clash Royale samo nju igram, tako da ono. Eldar Ax, čim edituješ, već sam odgovorio, vratite znači Camtasia Studio 8. Ok ljudi, znači samo na brzinu, znači Minecraft giveaway, akaunte mi je dao Drago Biore, znači veliki pozdrav za njega. Imaju ja mislim 2-3 akaunta, tako da sve što treba uradite jeste se pretplatite na kanal, pritisnete zvonce, lajkujte ovaj video i u komentar napišete jedan broj od 1 do, ajmo 30, nebitno. Eto, znači ako neko bude podijelit ću, ako vas ne bude puno vjerojatno nećem dijelit, vraćamo akaunte, tako ljudi to je to. Ok ljudi, to je to, jedan kraći klip, ali iskreno, znači danas je nedjelja, ovo snimam i što brže da izeditujem i uploadujem, tako da ljudi, to je to, uživajte u ostatku dana i veliki pozdrav!